Kethisha monya mutegeri wa Wero TV ni wega nonto wa kutara metha yetu ya nteto mbita wa Christine Wanjeru inkugwate ogeni. Tukiambiriria hakari na mantura ya Kiurune wandini ya Kachuegembe South nimaumeretie na mashembe kwithondekera barabara makimenagiria banene MC wa Guntuku na nkinyagia gavana wa Meru nonto kwithirwa amateshanirite kana kwithirwa atikumarikana mariuga mithika muchekiore ni MC wa Guntuku na matere na riu mariuga tere ya mbere kwithirwa makiumiria na mashembe mamani kenda kwithondekera barabara irithagirwe ikigwatithania ntura cia Akachu na Kanuni. Muthenya jwa ntuku ingi iria kariba ntura ya Kiurune wandini Akachu gicione kyo bunge kia Igembe South bothurene kwirimira barabara na isembe gitumikiri gutejanirwa ni atongeria baria bathurire kuma Kiurune tutuleta twale na muthuro munene muno nonto bwa MCA mucheke tweria muco wa tubwite barabara batu onto na twatelwa ni njira yetu amwange no ya mwambi chamani Akachu nonto ne konungirwa sendie ya mwambi chamani mucheke to mura tubwite barabara ate ndo tubwite barabara wa na tutiele mwange no chamani nonto batwe twatane tutisie batwe to sendie ko de gore nyandra se ne akaloye ne kage ta mo lambura ngo metindi twarete kenda tumba gella siongo nyangombe cia tu jete to kuimpara no to irai kwa twareti ela na to tumba idethia na bulaja na beto abeja bete to guru ba ku maunya mau la bonge nya ba to tumeta ta ndi to ane te dombo tere ta to ku maroye ni ra to bieta oni nto inkurete kyo na njira isieto itekaribo ya au tukudura metheka ibindi biele na ki ibindi biele biu metheka museke utata tulikana nture ne Kiurune na tuwe Kiurune batwe tuwe na mbemwe yotoro muringira kura ciawe na gato muringira kura ate choka sendie turengi barabara iji nio ibaunagia na kubagwatire na wandi muturi Kanuni na baria athira trimwe kana jairi batumite iromba ria kuthondekirwa yo indi gwatuika batikugikanwa itawetera ndegwa iciara njau kana kura roji na ntiri nandi ikyo bakuga bandu batagita kiao no bagutumana barikanwe ni utongeria bothirikari ya kaunti ya Meru oni njuna ciana buru na kamwe ketete nyaro ndaga batawatilla nima nende woni ndarombera nene batu totethwe nonto totene mtie metheka na yondera kwawe na ibangira kwawe nonera batu totene to buru nonera totene to misendia Kiuru na sendia kuma ntwa muonara batu endega koroma neromba nene kinyoka ombekana mumpiwe ngwa totethia kinya ya twagira kalweka akindarasa kinyamu wakibwa ni barabara kikato kwenja tuengwa totena matethio batu buru totena matethio buru batu twadhure muntu wathari awitethia kwa emosie okuibanga kwa emosie batu Dennis Mugendi Wero Njuma ntuleni ya Kiurune wandini Akachu Igembe South County ya Meru. Nakuntereshia kiromwathi akario na mwoni meumiretie na kuromba methire makithondekirwa barabara makiuga kwina ubatu umunene muno wa barabara na koria atongoria mamethire makithura kumaraithiriria na kumathondekera njira ciao. Nimenyamaro kathomba akaribantura aja akiromwathi irindie ntere echanto beto kiongo bakwithiro bakurukira na araba kuga ende kinyamanto makonene na gwakiba nyumba achia mechi yao butwikite ngarama enene nonto bakwithiro kinyainto obya gwaka biti kinyamechi yao nonto bakwithiro barabara ichi athukangire ende bakirachimirika gutumira kinyamigongo kamata matirio magwaka nyumba chiao kuma arama otigirwa nonto gutire barabara ikubakinyithia anyumba achiao na teri nio yingite entere ino barabara ira ikoethero ire no itiko kurukirika onto babo tumite baithero baina akuthura kunene na kwa kinya torontura ciao tukamata into na mongo yo winda turite mbokete kanyumba kwa na thina muno maiya ya turu kuma yare mwithingi fote ndare awite thiurongone muthanga ngaura mbeca ire mburire lori icio ciaturania na lori muntu ake ya wasua katotuma itandra twatumeta ndake mikwa na miti
twatoria endwe sibitari batwe kinyaroi tore ya thina roi unto bonene no unto lori tuwe babange bawekirwa lori tutekira wana lori batwe ni miongo tutasie ni oroi rongo no ile gro mai ona be ya mundu akora iya nyumba ya da ile ngero ya uride ngero chetu cia na mgo cio no ke mengo ke ya ru na mongo no ntu tafadhali utinyangaritie tuturaru rongo ne ara na kinyantiri ora musewa kinyantiri titia ara ni bunkura thirikari tu county tutethega laga tutafadhali tumenye kuria boya ende biuria abiaonekire MCA wa Nkonja Amahore wa mwana ngavana Kawira Mwangaza na hata gwakarikire nuntu Mwangaza inogotire maendeleo bakona antura achiao na ara ende bakuria antu baba baire ibabanganie bora bagatigire bakoreta maendeleo antura ino Kawira bia kwa tafadhali kande ambese nginyithiru biara na nyira tubithire au na kinyana bakwa bongo tetero barira tube cukuru nontu njire tafadhali tukaria tutethirikari twe tukaria ka tutethirika tusakulire na inkulomba mama bro mama tu tafadhali airiwo tole batu antuberinde bilenji batu tukwo kabisa na note muntu tona nyemsia tutothurire tutamunenya kugwa tutwe tukaria ka tikura tomwere na era na Nkonja maore batutethie na barabara ye kinya twekenda tukara wantu bange nonto wainde maro andra into bya kwa biria ao ndre andra bo bitia mongo bikibiki ete kinya wakwa ni bya kama to kinya nkonie 10 na mongo aitasia erindie ndatwo kwenda kwendia bya kama to renge bikenda marenge na kinya roi na manto mengi muno bandelo kinya barabara nonto nanje kinonto kro mwathi mwamba arora antu batona kinya na bawitirie nonto banjiro thugire na njira kinya gwitanje kwa njuri ogwongo te ona njira nonto bagutanja ni thugie nde Kawira na ete bunge atubwithiri maendeleo kumakira Mwathi Gebe North Betan Class Chaba Mwandiki munene kire ministry ya ndithi ya Jonathan Mweke na teterete muswanda wa ndithi wa mwaka wa 2024 akiuga okethiro gitethereria arimi banene baria makonaga irio cia kiwango kia iguru na kinyagia mauntu mwangi ni muswanda oriatha inogu ambite kurungamwa ni Kimani Ichung'wa akiuga gwatiriri monde ni mambe manenkanire mendekithia maona mo arimi makiugaga muswanda uyu womba kumabinyeria na gukethira kwina goro muno ya kuridhia. Tumeongea na wakulima, tumewaambia hii sheria tuko nayo ya livestock bill tulipeleka mbunge, ni sheria mzuri kuwasaidia kuhakikisha ile chakula ya mifugo wananunua iko hali ya juu in terms of quality, na hata ile mbegu wanapata kufanya breed improvement. Hapa tumeona Embu mbuzi zao hazikui kubwa zaidi. Kwa hivyo tunataka kufanya breed improvement. Tumefika hapa Embu County, Mbere South Constituency, kufanya vaccination kupitia ile mradi ya kitaifa tunaita National Vaccination Program, ile ambaye itafanya chanjo ama vaccination kwa ng'ombe milioni 22, 22 million, na mbuzi na kondoo milioni 50, 50 million goats and sheep. Hii ni mradi mzuri zaidi, itahakikisha mifugo yetu itakuwa sawa na itakuwa mzuri ikienda kwa soko tupate ile bei ya hali ya juu. Nitokoro tukivewa support ni PS niguo tuone ng'ombe cietu iria ciagitene ni ciekwa upgrading, nitukuvewa grade, tukuvewa mbegu mbega niguo tucenjie mburi iria ciagitene tukorwo tuburi tunini tukorwo twina mburi ingivata kuruta iria ringi na wakorwo ni nyama ikorwo na nyama nyingi ucio ni muvanga niguo tukorwo tukiambiriria. Kwibanga wega kwaraniria kurutha ucunkuni na nkinyagia kuthiria thina niko kaumo kanene ga kutherema kwa rwangi rwa ugima kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Naone kuringana na bisha munene wa ugima kaunti-ini eno niwe Agrikarani uria ugite mauntu bamonde methiro makirumirwa ugima wa mwiri ukethiro giukira banene kaunti-ini eno ni baria ariti mama maruthite gikaro na arigitani kaunti-ini eno ni kenda kwariria mathina ma methiritwe maribo kiri arigitani mau.
Michemanio ya mweri wa mweri kirirwangirwo gima ba mwiri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi itakimwe kira gitimaga kaunti ya Tharaka Nithi omba gutongoria kiri unenkanĩrio gima ba mwiri ndeni ya nthiguru ya Kenya. Tumamateka mekarikaga ugu kwithaga kwina data review meetings ki nurses bonde kana aruti wira ba ugima ba mwiri bonde Tharaka Nithi kwina antu baria banalaisaga data kana baria ba diragana numbers kwina antu baria bangi na bone arigitani bonde bakeja amwe ona clinical officers bakaraithĩria bakona niku tura performire wega kuringana na data iria twinayo niku kwina gaps kana kwina opportunity ya go improve nikenda tumba kulotha wega in the following month. Kuringana na muruti wira munene kiri ugima wa mwiri ndeni ya kaunti no tweyagirikarania augite michemanio no kuringana na mariboti maraba gwataga ni batethagiria kumenya kuraba batiri kuongera kana nkinya kunyianyia na kuongera nkuruki urutini bwa motungata mama. Twalotha review eu iria lothagwa before the 6th of mweri mbere ya tariki 6 no nkinya bau bonde baria barungamirite ugima bwa mwiri in every sub county bekarende baraithĩrie na gitumi gĩa kũraithĩria ni kenda kuria tutikulutha wega tuga improve kuria tukulutha wega tuga strengthen tontu there is always room for improvement. Ndeto-inĩ igwatĩtwe mbaru murugamĩri wa ugima wa mwiri ndeni ya sub county ya Mwembe gĩcigo mbunge kĩa Maratwa Njagi Murata. And to achieve annually we have to do monthly targets. After monthly targets, we are to commit every month with facilitating changes. An example then to na malaria absent in Kare dispensary. Through our consistent meetings and regular reviews, malaria mautombia will fight the community net security wage. Na itu banengete more than 500 nets Kare and dispensary to report malaria cases. Na cases now have gone down. Karani aritie mama warira kurari na mpagaga na nkinya kwaga ngwatanĩro gatagatĩ ka arigitani na thirikari ya kaunti ndeni ya cibitari ya Chuka. Karani augĩte mantu monthe mara maretaga thĩna ibambĩte kũmamaranĩria na gũtire wĩra rũgame mantu monthe no mathiĩte na mbere mbura mabatĩri. Transfer yu baraugaga kana kurutwa station imwe kwirwo engi bauga kwĩ arigitani bairĩtwe na tontomane mantu administrative ni turaombire kwaranĩria ta obisi na twegujana ni bararisite mantu mange ma patient gutwika ni baingi muno thibitari ya Chuka, which is true tonto karaitha county sire ituthiururukite ite kwejana services yu na ni tukumenya ni constitutional right ya Kenya tutirega kwejana services ta yuta cibitari ya Chuka. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Tukikanyaga kunogoka banini utikathino aku. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Orenge inkugwate ogeni tukithina mbere ni ati utea ni umbite kwithirwa ugikuria na kinyagia kubonokia akari manterecia tharakani baria akari meumiritie na kwariria buria utea umbite kwithirwa ugikuria ntura ciao na kuonania mautea nkurani maria maumbitie gutuma ntura ciao cithirwa igiukira banini. Mutanda waki hindi uragumbite gutsinzia muturire na mikarire agande goroni ankoro kintere chetharaka bakiwa bari mustarini wa mbere kuwa bagunikite na mutandao oyo. Communication is very important, especially sahi kuna even someone wanasoma online, yeah, so it is important. So vijana ni vizuri ukiwa na simu yako na ni vizuri pia ukiwa na connectivity yako vizuri because of learning. Kama sehemu kwa holiday, learning is very important. Using the internet. Jari mantu mama utendeka. Mama wapeni. Abla tiri kantere waindi na warundi waindi. Ito kuomba kumawata. Frequentere kana kere. Internet no tere timono onto karaya. Twachumbuka mono kinonto bukiona kanire no ango etera kiumi. Kaya kuwata riboti. Lakini ndio mantu mama wapeni ito kuona warundi wale kodito kuona nyamsewengwa na kwerwa ari agatigu kari ugu warurira wo akonu akaerwa wana chukuru ndio gutwire akina na madimo ni foti tete timono ntu kwa kuinya ntu bathi ya kugo mantu makurukire lakini tu ni internet kwa vitabu tu implemented muntu mantu mamare mautuike ndaika wala matuikiro kumona thimoni na otiko ndi kutumira mbecha ko biaraya na otumira kinya chiringi cia 5 kuona mantu maingi mono unogachangia kulingana boku gitete bonge positively kana negative na mtu achangia kulingana bura mathukani make magitata makumwatha nonto brabo kiritiare ne mono biashara cia thimontere ino agatho konia gatonga biashara ino hegi kujuru nduka Gen Z
The last 1 year biashara ya thimu ni ukirite muno na no ambuge ugu no ntubwambi daino kila mtu nakwenda kumenya manto na utimenya manto tena thimu. That means ni kuleta a lot of demand na twina demand inu itokwenda such improvement tainu chia stima kaingo kila mtu atwika rigwero ni na maendeleo makiendelea kila mtu utikuma kudokinyira tem ndi kono kanganga kila bantu uriona kila mtu akalikando idimo yake niyo no akagochwa maendeleo bora proceeding sikuendelea Kenya bora mantu makuendelea na rateta usina kila bantu kunde utie mtu wenda gutige no ntu ni no ayonjira utie mtu akayo kwanda tainu mwena gwakaria bibatarerete kinyamara kira bakuyagira ntugo wa ntugo kiri mitandao ino ya kiindi ni kura ona thimo ino kana computer ni gutumira tukomba go access onto stima china thina mono especially masinani na mantu ma boosters no nto kadhiwo nto kura masinani urewera Kenya wacho ugia kuthongira nyamura ni ngurumuni kana wana mantu ma internet wa watuka operate ko to kuromba tongerwa nyamura ma boosters kena tumba facility ma network haraka tutukwenda otiro nyuma no ntende wala chioni wakati wetetie tukwenda kata murongo erengi haraka thina nene retagira ni network neretanga thina sana womba kwa kinyo kwenderete network kakatika aguna ukachara kwa ujire kero mantu makurukire ya no thina nene retaburu network nere tabina tando daraka kwanja tigito nyuma muno mantu mengi muno itu mato kuriga tutigiro kairi no ntu ndiguru ikura na mantu mama itema imbia ele dio mama to kinya makurukie ba nge bakyo mantu batukinyire tene bakinyire tu mange meimbia dio tago kinyo mama kuru na nyonta menya mantu na unlock atiritu kujito mantu ka digital lakini mene tu digital ako dore retu ndio beta mo computer bai no tu bab dio baba ngeto baba mosapia ni historically lakini baba bali kwino mo computer kiripotera Uru TV kumantere chedaraka mbite wa Paul Gwakabithe ni wega nontu okona kanya kurumira ntito cietu cingira njira nkinyaniru ni ciakinya thaa 1:30 kiogoro withirwe na wikendi imbega mbitagwa Christine Wanjeru.